आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ सोशल वेलफेयर मंत्री हैखम दिंगो न हाइरी मणिपुर असि मसागी नाट चनिबे अमसुंग लाइनिंग लाइसोल मतिक चाना लैजाबा मटिंग लेबलमदम अमनी मणिपुर पुलिस लिंखटखिबगी सामगा 39 सुबह रेजिंग दे हयेंग अहानबा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड पांगथोकलगनी नेशनल डेमोक्रेसी डे मणिपुर ngasi इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखरे राज्य असिदा ADC मिखल अथुब मतमदा पांगथोक्तोना अनोबा मिहुचिंग खननबा MPCC ना दाबी तौरी अमसुंग झारखंड विधानसभा मिखल अहमदा की नोटिफिकेशन ngasi थोखिबग लोइनना मिरेपसे पिसिनबा यारे लाइनिंग थौ सनामी टेम्पल बोर्ड ने सिंदुर निमितरा मा थोइनि चथगदबा मिटेई पुया वारी लिबा चांगदमनबा ngasiदगी इम्फाल की हायिंग खोंगबाल उफोंनिफोम दलेबा लाइनिंग थौ सनामी सलेंदा हौख्रे थरमदुदा सोशल वेलफेयर मंत्री हैखम दिंगो न हाई मणिपुर असि मसागी नाट चनिबि अमसुंग लाइनिंग लाइसो लैजबा लमदम अमनी मसिगी मथक्ता साना खोनबगी लमदसु लैबाक असि मु छिनुना सरुक यारी माकना हाई हजिक इनखलेबा नहासिंदा मतंगी होंगना मखोगी वखलों होंगिबो होइतारगसु लेरिबा खोगी पुकई लेजरमबा खोगी फजबा सेंगबा लाइसोन तिनसोन कल्चर ना अदुना चिंगबा मयामदु मखोगी लेरिबा पाइपुसिंग लेरिबा खोइदगी हौरकांदा मखोइदि इनहेरिट तौबा बसे खोइ तंगाई फदबा लई हाइना थमजनिंगबदुनी अदुना मरुइना कसी खोगी लेंथौ टेम्पल बोर्ड ना वाना होना जरकांदा खोगी लेरिबा खोगी ना खोगी हौरफम कनो मयाम यखत पिरकपसि हाइनाय लेतना ई थगत फोंदोकचै हाइदनि सुमाइना थमजनिंग वारी लिबा सांगदमनबा असिदा नुपी अनियावना वारी लिबा मिय 38 सरुक यागनी मणिपुर पुलिस लिंखटखिबा सामगा 39 सुबह रेजिंग दे हयेंग अहानबा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड पांगथोकलगनी थरमदुदा DGP मणिपुर ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन लिसिंगनि कुनमरी DGP अवार्ड फॉर बेस्ट पुलिस ऑफिसर लिसिंगनि कुनमरी DGP ट्रॉफी फॉर बेस्ट बैटेलियन लिसिंगनि कुनमरी के मनासिंग यंथोकनी इम्फाल जिला के मनुंग चना लेबा लंफेल पुलिस स्टेशन दा DGP मणिपुर ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन लिसिंगनि कुनमरी के मना पीगनी अनिशुबा ख्वाइदी फबा पुलिस स्टेशन की मनाना जिरीबाम पुलिस स्टेशन अमसुंग सुरासानपुर वुमेन पुलिस स्टेशन दे पीरगनी उमसुबा मनाना पाचोई पुलिस स्टेशन अमसुंग बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन दे पीरगनी DGP अवार्ड फॉर बेस्ट पुलिस ऑफिसर लिसिंगनि कुनमरी की मनाना बिष्णुपुर जिला की वुमेन पुलिस स्टेशन की SIL सरजुबला अमसुंग उखरुल जिला की वुमेन पुलिस स्टेशन की SI बासुम मीनादा पीरगनी DGP ट्रॉफी फॉर बेस्ट बैटेलियन लिसिंगनि कुनमरी अहानबा बैटेलियन मणिपुर राइफल्स दे पीरगनी अनिसुबा ख्वाइदगी फबा बैटेलियन निपानसुबा अमसुंग अनिसुबा मणिपुर राइफल्स बैटेलियन दे पीरगनी अहुमसुबा ख्वाइदगी फबा बैटेलियन की मनाना खाफे सोइदा लेबा निपानसुबा IRB बैटेलियन अमसुंग खोंगजारोल दा लेबा मंगासुबा मणिपुर राइफल्स बैटेलियन दे पीरगनी नेशनल डेमोक्रेसी डे मणिपुर ngasi इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखरे थरोमसी हिरमदी फॉर ए कॉमन पॉलिटिकल फ्यूचर हाइवेसिनी थरोमसी इंडिजिनस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर ने सिंधुना पांगथोखिबनी थरोमतुदा थबक्ति पोथाराबा IAS R.K. निमाई मणिपुर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर C.I. प्रियो रंजन सिंह मितई ट्राइब यूनियन के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतुम चुरामनी अमसुंग AMU की लॉ डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर युमनाम प्रेमानंदना रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याखी आसाम राइफल्स सिंगदुना ngasi कांगना संदोकपा लाइना सिंग थिंगनबगी पांदमदा बिष्णुपुर जिला की ओइनाम खुल अमसुंग जिला अस्ता हांगबो रिलीफ कैंप सिंग अकोइबदा कांगहिदा कापथोखरे मसिगी मथक्ता मियामदा कांगना संदोकपा लाइना दि करम नंगा थोकने हाबी मतंगदसो खंगहनखी अमरोमदा आसाम राइफल्स सिंधुना इम्फाल वेस्ट जिला एल कोइरंग दा एक्स सर्विसमैन सिंग मिफम पांगथोकना मखोइगी याइपा थ्राउंगी मतंगदसो खनखी आकाशवाणी इम्फाल नुति की संदोकलिबा FM हेडलाइंस पाउगी मतमदा अहोंग खरा लेरगनी मदुदी अयु पुंग 10 मखाई नुंथिल पुंग 1 मिनिट 10 अमसुंग नुंथिल पुंग 2 मखाई अमसुंग नुंथिल पुंग 3 मिनिट 19 दा ओइरगनी अदुमोइनमक अयु की पुंग 9 मिनिट 35 अमसुंग अयु पुंग 9 मिनिट 19 हेडलाइंस ददी अहोंग लेरोय अनोब मतम असि लागलिबा निंथौगाबा निमित अक्टोबर 19 दगी चनबा हौरगनी पाउगी मरक थन्ना अतेनबा ब्रेक अमा NABH फंगलबा AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahanba oina
thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu layingbada khudong chaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi layingda chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiyo Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini Handakta Caretaker Autonomous District Council Additional Mekuna Saba Temporary Council ama Semba Madi Basi Manong the Housing ADC member Oina Taupuriba Yauna Tungan ba lam da haitoi sing da me sing khangatuna thabak ta honbegi laukiba warep adubu Manipur Pradesh Congress Committee na yaning da phungdorakli ngasi Imphal gi BT Rota leba Congress Bhavan da pangto pawgi mi pham amada MPCC gi Working President Victor Kaising na hai ADC Mikhal athumatam da pangthoktuna anoba mute sing khangadabani hauji thaupuri ba ADC sing makhatana sangthana thabak ta hondana ba so hairi mahakna hai District Council के election से थूला तौरगनी हना cabinet के अमरुन न लौखरे हौजिक फावो तौदबसी थूवा मतम सिदा in the larger interest of the tribal people मसी से district council से तौबियु हाबिसे आई हाई जरगा बसिन जरगे Manipur Oncology Society amadi Radiation Oncology of India any chapter in pun sindranga se Imphal ese khabai soide leiba babina specialty hospital da se gi mifam haukre mifam adada saru yaraduna Radiation Oncology gi senior consultant Dr. Thaudem Tomsan hai numit honi subna chatha gadaba thoromasida cancer laina gi matang da khangminna ba amadi laina asi karamna layeng lagadi hena phagani haibina singbagi wafam kaya khana naina gani Mahakna hai maling oina cancer laina asi hengalakpadagi asiguma mifam ase English ani mangadagi hauduna sahi khudingi pangthoktuna lakpani basida leibak asigi tongan phamdagi lakpa consultant taratruk lomna saruk yaduna laina asigi anobula yong kayagi matangda khana naina gani Manipur University Physical Education and Sports Science Bibag na sindunangasi Field Welcome Community Extension Program pangthokre bibag asig academic program ni saruk am oina thorom asi kaksingi indoor stadium relief camp amadi IRE wangjing da hangdur mahiroi sing relief camp da pangthokhibani thorom asida department asig head professor L Thambal na lusingba makhada associate professor Dr. M Nodiasan sing na lusingduna mahiroi sing amadi oja sing yon chathakiba community extension program asida relief camp da leiriba inmate sing amadi mahiroi sing da wakal sonthadana leinaba wafam kya thamki amadi sana thanwa polom sing yana mahiroi sing gidama boy kolom pencil sing ba yen thokhi Naturopathy se yoga matang awang no pop lamdam da ayus lang sa thariba singi oiba sensitization program amang asidagi Imphal ki kurai konsam lekai leba Konang Thaba University da haukre Kendragi Ayush Mantralaya National Institute of Naturopathy amasung Konang Thaba University ka punna sinduna Naturopathy se yogi hauzik oiriba phibam haiba hiramda numini chathagadaba tharomasida yana warul kayamrum sai taunaki masigi loinena technical session da akhang ai singna tongan hiram singda wangang ki Nasi haudopi thorom na saru yakiba Konang Thaba University ki Vice Chancellor Professor Enjoy Kumar Singh National Institute of Naturopathy Pune ki Director Professor Kshetrimayum Lakshmi Rajarshi College of Education and Skill Wagwari Agartala ki Director amasung Konang Thaba University ki Director amasung Din Dr. A Guneswar Sarmana Singh ba saru yaki District Tobacco Control Cell Imphal West Jila Nasu National Tobacco Control Program gi saruk am oina nongmagi oiba School Awareness Program ama wangoi gi iram siphai de leiba Thambalai High School da pangthokre tromaduda hidak mana sijinaban haksang sohon ba amadi masiga mai lena ba ayan singi matangda mairo sing da nichina khangan ki tongda school di oja amadi mairo singna hidak mana sijinadana ba wasak lauki Arta katholoba thawai laikhidraba Elangwan Bir Kumar Singh gining sing mana Lifetime Achievement Award hanboina Loitongmar Brajamon Singh Senior Director Rupamal Theatre da piragani mana asi khungangam sung sargi mafam singda koina zatuna theatre bu pamjaba mioi singda mateng pangduna masibu zakhona bu honaba mioi singda ikai khuna bu utpoina pigadabani hairi Bisnupur Jila ki lamjing mera mahi kol saitona thangta mahi kangon tamibi thorom amangasi haudokre haudopi thomas apunba Manipur lalong lup amadi akhang hai kya su saru yaki
National Tobacco Control Program Saruk Ama Oina None Zilagi Coordination Committee meeting among us Pangtokre, Toromadu, District Health Society None Sinbeni, Mipa Maduda, None Zilagi Medical Officer Dr. Jan Trilung Kamei Saruyaki. MIS के हान के डायरेक्टर लाइस्ट्रम बदल कुमार के तो कोना खुद लेबे युम दा सखंग दा बसिंगना बोंगलम सिलम की थवंग यानिंग दा फोंदोक्तना Women Development Committee to Kongnang Kong Amadi the Public Club na puna sindunangasi wakat mi pam kre mi pam aduda yumlak ta bom lang sinba yaning di amadi miyam da aki akang thon biganu habene sing wapam kya phongdoki Manipuri Feature Film matangi Manipur ke director Dev Kumar Bosna lekhida bada Manipur State Film Development Society na awa phongdorakli Society asina thopa serol madhai Dev Kumar Bosna anganba matamda Manipuri cinema bo sakhonima asobo thodang lawrongki Mangna lekhida basi Manipuri cinema gi oina achoba mangjaba amani Manipur da dengi case le palaitna hengalakli raija asida dengi case puna lising amaga jangwa kuntra yaure Imphal West gi mioi ahum Bisnupur jila dagi ama puna mioi mari laina asna lekhidre Akashbani Imphal dagi pau tabiri Jharkhand Vidhanasabha Mikal Ahmad Taka ki notification election commission ngasi thoki bagloina mirep se pishina bayare tangka kasa Vidhanasabha Kendra ne phum dagi vote mathang thagi tarahom de thadana gani mirep se pishin mi arobi matam thas ki kun mangani mirep singna magi mirep se sing ayuk pung tara mathoi dagi nungtil pung ahum phau de pishin gadabani scrutiny na thas ki kun nipan da pangthokani thas ki kontra de mirep se lathopagi arobi numini Anisuba tangkakta Vidhanasabha Kendra kontra nipan gi mikal mathang thage kunda pangthokani bot masing mathang thage kulhumdoi de thigani Pradhan Mantri Narendra Modi Russia gi kajana pangthokade batara taruk suba BRICS mifam da saru yanana ba nimihni gi nini gi khongchat tha asigi kunithoi da bharat thadok lagani mifam asigi hiramdi maleng leibak singi marakta amaga tengmang naduna chawkhat pa purak pani Mifam masida BRICS na lokalaba sakko tharong thabak tharom singi matang ni yengsin gani amadi maduda thengnaba kodong sada basingi matang da zukhana gani Mifam masing manung da Sri Modi na BRICS leiba kilusing basinga tongana unaduna wapam kaya su khana gani hairi Leibak asigi sel thungi pimam pataba mahiro sing da school education loisina ba piba National Means Cum Merit Scholarship Scheme asigi kodong zaba launiba mahiro sing na tha asi kontra matoi phawba National Scholarship Portal da apply tawba yaragani scheme asi mahiro sing na class 12 phapa sung choi dana tamna ba kendra sakana lokot lakpa khongthangni scholarship asida mahiro amana chahi emada lupa lising 39 phawba phangani Haujik sanabagi pawda Manipur Basketball Association sinba konipan suba Youth Boys and Girls State Basketball Championship ngasi Imphal jilagi Nahabam Basketball Court hokre tournament asi hawdokpagi ngasi ahanba match ta ESU wangkhaina CYLC singa makhabu panjal yankate nipumatoi da maiti ba piki Kontra tre suba nupa masa amasu nupi masagi Sub Junior National Softball Championship Srinagar da mathang thagi nipandagi tarani thoi phaba pangthok lagani Championship at the Saruk Yagda Manipur Machana Racing Kanabi Trial Selection Lagliba Nintokapa Nimitali Long Sajing Gangjebung Ground the Pangtok Lagani Masigamai Lenana Manipur Softball Association the affiliate Tauraba Club Amusu Association Singna Makoina Kangalaba Sana Racing Ming Taski Kun Pawa Pickle Nabakanga Lakli Hauzik Aroibada Maruya Pau Amuhana Social Welfare Mantri Haikam Dingona Haidi Manipur asi masaki nat chanabi amasu laing laisol matik sana laizaba mating levelam dam amani Manipur Police linkat kibagi sama kontram de suba raising de hayeng ahadba Manipur Rifles ki parade ground pangthok lagani National Democracy Day Manipur ngasi Imphal City Convention Center da pangthok re Raija asida ADC Mikal athuba matam da pangthok tuna anoba musing khananaba MPCC na dabi tauri amasung Jharkhand Vidhanasabha Mikal ahan mataka ki notification ngasi thoki bagaloina na mirep se pishina bayari pauloi jare